Congratulations ya Dr. JN Sulai Kuman lekam kepenyu Kongmai ya kajing kelam yang pi ya kajing pensnya yang pi kaperdi yang kajing elang kajing itu wa kajing kesem yang pi kajing itu wa nupon yang pi waman le u kandidat yang ke TMC party nakani ke tujuai konstituensi dah kajing itu ki kelam sudah pernah pensnya wa pi ki kon yang kacnong kamjo lagi perlok QM agani kajing elang kiwasnya ya kani kajing kelam yang ka open chong pentia kajing itu kajing kelam yang ka cim man ko kai ko pi hap pi ubicar da ini por khut sandan yo madon rambai wana kata kacnong liter si woman le UX MDC yang ke Jainda Hills Autonomous District Council wegam jolo joman WXCM dama sama cim ya kani ke benta ke yang pi chairman upalaya gani ke program ne ke janbet woman le joy por wo he chnong yang gani ke chnong la thlaba kuma Andrew Chulai Pemanu official candidate yang ini ke parti TMC, ma Profesor Asri Lelu, pemanu MLA Warimyongi, hijau ipor lo manu Deputy Chief Minister Warimyong ke Sarkar Meghalaya. Wili ni wahai warapela warnita ina pleni area, pemanu Sar Yongi, the Usar Derek O'Brien, peman Honorable MP. Yang ke parlimen ai kublaila yoma Brakstar Cermang kuman local MDC yang gani ke Tang kuang di ke Jawa North District Council Constituency ai kublai ya ke madam Joong ke Dr. John Sulai kuman kebe yang Andrew Sulai kuman kandidat gani ke por ai kublai la ye gitu ki perlok ki wa mnega niga stage ki wa he ki wa wan nagi chnong nagi dong ko pher ai kublai ya phi ki perlong katanodo ki man bai ki man pa ko wan nagi chnong ki dong ko pher ko ha ba ki niga tu jwai conference ko de pelak pi por koridor yang pi haplan jamet ko rap kejam gamni kam tam he por telang tende ke por mencai tengah la ko wa upasnya ini ko tu kejang kamu tetap kelam hingga dedap diki ong baik katu dedap cipnai pura wadia kelami na ko bi ke campaign cekawi ke campaign hagi chnong ko per ko ha hagi diki tujuai konsi tengah ko wa upasnya ko tu kejang ye gitu ye benta ko dedap dia kelami hagini ki sngi ki por koradap kamal kamu pa Meghalaya charemu hagar jar kapra ho candidate woddo tam nigin rupa tuli gisit haga tugas nam ar hajar kapra ngabo gejing gentu snauba himi kita genuksa wajia haitai ha ka umrah konferensi tekemo perlo hamling selesngi duni tak iu cimi kita genuksa ko Batam kenang wa yu yoi yigi wang no di do bru wa yoi warap emi ke jingkermen digi pau cha ban yoni u sitting amale wam kani tengah ini por kwa bersnyau janwara ke joy gemet ngayo em ke jingchani atispa na perdi gini ki sangut ta umma Andrew Sulai warap tamban ni kita kiwi nadong sadong kamtam IMDC da mano artem ICM la da mano laman ke period warap tebian la ka experience da em ko wobru la wodaman qualified entok kam kita kiwi tuan ki muda siao tho bai hakawan guru kom em ki warap lai chakman hi lai campaign hagini ki sngi godadem
ketengah yo man riu raptam tegerpa di ketu gilok isnau thau baklai ton chim jagan ni ke winner ke golden chance ya pianga wau chimi ke rayu jeri ginong mikmat hau bru wai mi ke jing chania kini ke parti TMC ke parti pada ya uman chief minister la letli gitem hai ta pa West Bengal wajo ongi kata ke Kolkata City koman ke capital city yang kini ke West Bengal terperlok ngau ham ting re ke ye gua kelamiman gemit la de dia kat wajia le san snem hadin ke mindset yang ginang tabot periki na ketai ke san snem gua dalai la de pai jier kat teng wan ni chnong di tau hagini gi sni gua dan ke program hadu peran cadin tang am ke jing jia gua snau si ke jingdo yang ginu haganu ke chnong teng kamaman gini gisi berada pacnong kleterci imbang perani ke program tang yoi rabduna ke bot kawan hijau ipar le waman meeting yang kleterci tak ada sini baik ki bru ya lek ki be kan be kam be jam tengah wong ya pi hamar taten re jing jo yang pi ne ke sini waman hitai im tak ku diga ke tukurali mem ku diga to kata ke meeting ko wahe ku diga kam ke meeting ko jo mani man kemet tetok di pors ni yo berab duna ke bru warok dedap ke mobile lo dap thogi changa de SMS ongi ke bot warok ta utabi chaka parti MC chaka sembol yang uma Andri Sulai ta cijur ke sentu tengah mkuade wang api ketai ke celong ita ya sauto pakalapi ke celong gua mongi u kandidat ke muklarai memu per ke jingpen bot ke klet terji kajaga ya sauto pakalapi yang biboy ko em drunya wajar bot na ketai ke celong le ajan ruspa ke bot ko iya klet terji le ajar raspa ke jingnya per sospa ya telah telok ki wan tabot boy ya tok kelang da igi klet terji Teng menaswe kena tabot kaman wong pi tengah ngais kemo ke wacara muman riu ko betam utai official kandidat yang ke NPP yuman riu hakamukla rai iki kle terciu su bentam ka ketengah mar tetena wa mtiam dem de alini hado wadap kasni tabot nru nya waje yang ke tugas ni monde ko wanar panya taring tene ko agar ya pi usnya ba pi Kemo wahagar panya tering di mesin iwakia di mesin udah berkat bapi senyau bah 12 light polling station yang pi kemo kaya gua pi dupi